ljudi, pre klipa samo da pozdravim mog druga Stoleta, znači kanal će vam biti u opisu klipa, on je tek krenuo da snima i podržite njegov kanal jednim subscribe-om i lajkujte njegov klip i hajde krenemo na video. Pozdrav ljudi, ja sam Stefix i danas ljudi snimamo klip kako rutovati vaš Android telefon u 5 minuta znači. Prvo što treba da uradite, znači prvi korak, odete na link u deskripciji i skinete KingRoot, znači skinete njega, instalirate ga sve normalno. Ja ne mogu da ga instaliram zato što ne bi mogu da snimim ekran. Sad, kada se instalira uđite u njega i pojavit će vam se ovako. Znači imat ćete tu root autohronizaciju, znači. Ali pre toga ako hoćete, znači normalno skinete ovaj Rec da snimate tutoriale, znači skinete njega. I sad kako vi krenete da snimate? Znači idete ovdje i kliknete na Rec. Imate ovdje prompt, Deni i allow. Znači Deni je da ne može da snima, da znači root ne može njega da pokrene. A allow je da može, znači evo meni na allow. I kao što vidite, evo Rec, znači snima već minut i nešto. I to što je dobro je, možete da, ako vam telefon zabaguje, možete da ga odližete. Vidite, imamo ovdje. Znači možete da ga odližete u šta je ovdje. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Nadam se da sam vam pomogao i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!